Kardom bini news pas karbiang lang birta thanjibang nili sami samjali lingwengpi aprang si birta dipipen arjuik tha. Nampi ingna ketang nak ajoini nampir sakhiatum ingthongbi aputhak kheruni arat thurpakten nampi raikom asaihem kachikom dam. Hun melan ki ongjok bait kachingkoi inut apran kidam inut si kachilang nang. Center of Studies in Karbi Language and Culture Kachaliji Adim Srihujan HS Asai Hemlong Kangpu Bharatiya Janata Party Atum Longni Adim Polling Booth Reliamai Tangni Bornirja Bordeka Timungarong Longta SOPDG Askin Pen Tuwar Kasalam Saike Oi Kheroni Southern Range Forest Department angkang piarlo arjiding throi pen rongarlo nampia ingal katang nak kapir no joini Kheroni aradatum kidok ketak sang thekhe kaike okchom pransi donang lapusan okchom pran aporahut patobe ajo aporahut rainama arongmekar Ashok Rajbahar arta thongke branerke aphan ahem arpong tongdamwang aphet aphan kedam nang aputhak Kheroni aradatum ningkipung ajoini Kititang arpumaphan tangka lakkep lapen kiti kanahok atumaphan compensation niponbek nang jipu ning tipung cepaklangsi Kheroni Southern Range Forest Department asakia hemalong an dampaksi cekom dampaklu lapen bangso cekom dampak aporahud forest asakia tumpen kapachini denatengke DFO atumpen kachingwaiji aphan chisit bomlo kusi pachini আপোনালোকে গম পাইছে আমাৰ ইয়াত খেৰণী ৰাণাইমাত অশোক ৰাজভৰ ৩৫ বছৰীয়া তেখেতক হাতী গছকি মাৰিলে আৰু এই ঘটনা কেৱল আজিয়ে নহয় আজি 10 বছৰৰ পৰা হৈ আছে আৰু ক্ৰমান্বয়ে হাতীৰ যিটো উপদ্ৰৱ খেৰণী ৰেঞ্জৰ আণ্ডাৰত এইটো বৃদ্ধি পাইছে ৰাইজৰ যিমান ফচল আছে গোটেইখিনি তেওঁলোকে তহলিং কৰি দিছে আৰু কোনো ধৰণৰ চৰকাৰে এই ওপৰত কোনো পদক্ষেপ লোৱা নাই গতিকে আমি ৰাতিপুৱা গোটেই পাব্লিকক লৈ গোটেই পাব্লিক ইয়াত থানাত আহিছে তেওঁলোকে ন্যায় বিচাৰিছে আৰু তেওঁলোকে ক'ব বিচাৰিছে যে যিখিনি সমস্যা হৈছে আজি ফৰেষ্টৰ হাতত কোনো তেনেকৈ প্ৰটেকশ্যনৰ কোনো ব্যৱস্থা নাই আৰু ৰাইজে প্ৰত্যেক দিনাখন এজন এজনকৈ প্ৰাণ হেৰুৱাব লগা হৈছে গতিকে তেওঁলোকে পাৰ্মানেণ্ট সলিউশ্যন বিচাৰিছে আমি ভাবিছোঁ ইয়াত বনৰীয়া হাতী মোটামুটি 200-300 মান হৈছে তেওঁলোকক ক'তবা লৈ যায় কাজিৰঙাতে লৈ যাওক তেওঁলোকে তাত সুৰক্ষিত ব্যৱস্থা কৰক আৰু ৰাইজৰ যিখিনি ধৰক নষ্ট হৈছে তেওঁলোকক এটা কম্পনচেশ্যন দিয়ক আজি যিজন ব্যক্তিক তেওঁলোকে হাতীয়ে মাৰিলে কমছে এই পৰিয়ালক তেওঁলোকক 10 লাখ টকা তেওঁলোকে কম্পনচেশ্যন হিচাপত দিয়ক গতিকে আমি ইয়াতো আহিছোঁ ৰেঞ্জাৰ তাত আৰু ইয়াতো ৰেঞ্জাৰ নাই গতিকে তেওঁ DFO আহক অহাৰ পিছত ৰাইজৰ ওচৰত তেওঁ উপস্থিত হওক আৰু তেওঁ এই হাতীখিনি কেনেকৈ কণ্ট্ৰল কৰিব পাৰে তেওঁলোকে বিহিত ব্যৱস্থা লওক এয়াই আমি ডিমাণ্ড কৰিছোঁ আৰু এই ডিমাণ্ড লৈ আমি ইয়াত উপস্থিত হৈছোঁ আৰু DFOৰ লগত কিবা অলপ যোগাযোগ হৈছিলে যোগাযোগ হৈছে আমি DFOক ফোন কৰিছোঁ এই ক্ষেত্ৰত আমাৰ খেৰণী থানাও সহযোগ কৰিছে DFOক মাতা হৈছে তেওঁ 2 ঘণ্টাৰ ভিতৰত আহিম বুলি কৈছে আৰু যেতিয়া আহিব আপোনালোকে নিশ্চয় গম পাব তেওঁৰ লগত আমি আলোচনাত বহিম Kheroni Pen Rensing Teron News Fast Karbi Anglong Bornirja Bordeka Timungarong SOPDG Scheme Pen Tuwar Kasalam Saike Oya Puthak Bordeka Timungarong GBSGB Pen Chenglok Rongarat Tum Thurpak Pen Labangso Atawar Kasalam Saike Oya Puthak Ningkipung Cepaklang Aduntu Bordeka Timungarong Arat Pen Nang Pachini Dunke Contractor Amenlake Lokhindo Borapusi Pachini Dun Lapenjong silabangso atawar nang salam thupa mimi pulote sodak pen nang chisong ponji puta alang litung pen kaching krin pon pasino ni likido lage dak bordika timung rong aso munit kachela tabarlong sini dolo asidak bordika timung rong long aso kachela tabarlong SOPDG laso scheme alang tum tawar kabunai cheng bon bom lo posame laso atwar kabunai ki oi pen jok tapen penangan kang arta do la sinon punit rata tu maning kung pen halang tu malaso keklem so amhor camera person vanilihin ben paklaim hasi nili suning ripal na
BJP ben fast pawu glang balang ni yet pe ko fit pawu we si non la pu thak vit pru pru chalo la si twar hin no lab la si da lan BJP sarkar lang plot pe se lang contractor ke claim ba corruption si nang claim du dak for no da twar ma sa lang nang claim ni be claim pa mi nai ko sa na ma ke ron ben ma ke arong tin pe ta chu ngai la la si bang no mat corruption na thak ko la sa contractor ko tum or nai si rong ai ta da ching vai ante nang le toma rong pen la bang su ali li tom thek long lo la bang ka sai ta me me pin ante nang le tom pen bang non ako koson nang si ako ka demand thulon te la bang ke li tu bang nang chibra si nang pona mat em chile so to ar bang ke la so che hectare si BCP ben chu thu rang po an si tu bang to ar bang pakka si nang chibna thang nang sin tu contractor pan ta hang tor amen ko bumi am te Lokhindo bora mo arong ali nang pilo choro palo sitame la puding ha asai oi ki claim pen ke heno la si nilitum dak bordekar arong asor pendang lok lapu bornia area tum an ke la so ke chok chia posi nilitum la Langchi Thingpen Sarbinong Timong News First Karbi Anglong Dokmoka Police Station Kaparlo Atumi Thongnok Be College Pen Dokmoka Indian Oil Petrol Pump Adakalong Ihum Supply Truck Damboy Hut Men Break ke khang penajok Truck Apit Patong Derajok Inut Abangpu Apran Kedam Huni ke Phora Jointi Arta Thong Kepra Truck Alang Lipan Dokmoka Hospital Along One Pen Alang Likopai Kelang Nojok Dokmoka Hospital Along Si Apran Damnang Juilu Lapen Alang Lijirpo Dinesh Terang Aphan Dokmoka Hospital Along Sekilang Un Isi Alang Lipan Nogaung Along Si Silang Pon Bomlang Apran Kidam Jui Abangpu Langhin Sering Tiarong Amikar Semingti Asar Piamen Kajok Kropi Lapen Alang Lichor Amen Omputi Mungpi Lapen Asu Piamen Anjana Ingtipi Arta Ningkan Nerkep Lapen Asupo Harlongbi Ingti Arta Ningkan Trok Pusi Pachini Hawar ke Hatpen Rupom Hansi News First Karbiang Long Piniada Porpai Kepra Minute Thong Kepapor Serihajan HSSI Hemelong Center of Studies Karbi Language and Culture Serihajan Center Kangpupon Labangso Amai Kacharipon Rekha Teronpi Coordinator Lapen Maike Phalam The Lapen Aluhi Kapachinipon Apor KN Pon Samprikimi Phangcho Instructor Aluhi Sarpo Aman Pen Kachetong Dun Karbi Anglong Autonomous Council EM In-Charge Higher Education etc. Manpeng Aluhi Abarim EM Rajendra Rangpi Jophapangjang Aluhi Biren Singh Timong Kangtherbe Abarim BDC Chairman Kadom Terangpi Pen Chenglok Kethe Kidingatum Chetong Dun Si Mayalong RDP Dun Pini Mayalong Aluhi Sarpo Pen Lamthi Ke Jaipon Lake Assam Along Kidotum Ke Assamese Alam Kethe Kenang Sot Son Thak Thaksi Karbi Anglong Along Kidotum Ta Karbi Alam Kethe Kenang Sot Pu Matha Ponsi Along Karbi Alam Kacharli Long Japan Center in Puponlu Non Surihajan Center Along Cheklojang Thomophan Thanponpu Lapen Kacharli Donatumta Certificate Longponpu Lalong Dunlu Kulote Moapi Aphan Akejoy Doji Gof Atom Education Aron Larbom Lasi Mokarbialam Kethanlong Jiaphanta Certificate Nangkokta Thek Lasi Lahai Alo Choklim Pulote Borengang Hoita Longdunji Pupen Chenglok Penang An Alam The Pini Kachetong Dun Aluhi Atom RD Doklong Alam Thanpachini Pon Anparta Serihajan Center Along Karbia Khaipen Kaprek Akhai Tumta Karbialam Charli Dunlong Poputa Mailong Thanpon Bukajan Hanjangang Supen Bisnulekthi News First Karbiang Pinini Phaikre Pho Arkoya Chiklo Surhini Raing Koirasi Japra Langso Cultural Complex along Bharatiya Janata Party Mate BJP Atum Pen Longni Adim Polling Booth Rally Amai Kangni Aprangsi Mai Kapadopon Lake Wopong Lapen Saphapani Polling Station along Pensi Labangso Polling Booth Rally Amai Pangchengpon Aduntu Tingbosti LP School along Setami Rongdo Lapen Tingbosti Polling Station along Ta Mai Padopon Thu Labangso Amai along Sarupathar Constituency Mondol Committee Maipu Lokhiram Rong Piahin Pensi Mai Charipon Pen Mai Chengpon Labangso Amai along Nangkachetong Dun Sakti Kendra Convenor Andrew Rongphar
VDC Chairman Riso Singnar, Dilip Rongphar, Lapen Kapre Kethegiding Atum Chetong Dunsi Labangso Polling Boat Rally Amayalong RD Pidun Pen, Mai Setami Ing Samjin Pen Pejut Pon. MLA ke liga election na Harman bang nitum Surupathar Mondol Committee pe nahin bang ke kadowe ongdung abhut ke chhayi phan jum kadowe Mondol Committee hin besame ba Mohila Morcha ba Juva Morcha pen same nitum kadowe kisik bomlo ba ke hai Big G laso Harmasin nitum kisik lo lasila sob Harman pen sinitum non wrong nilitum BJP a government bangdet pen rata phan PPC pali unma pali unima lahailam thebu thak sinon nitum chiput bom local committee punitum party system do ala local committee atum bensi aduli tum rat phang ke pali akam amokha ahok pet pen lema pen penangan skim mokha do uruno doi pendanglok ujula gas pendanglok lahai kadowe always pension pendanglok lahai kadowe skim mokha ahok pet pen lema laso pathak sinitum chiput pondom lasinitum lanon bud rally laso pi pondom lasi surupathar angkanglong bangke nitum kadowe BJP ongdung Lang Chetin Pen Sarbinong Timon News Fast Karbiang Long. Lakhain Koi Singhason MAC constituency angkang longnit ahiti pen kahilo kilometer kethom Chengbong rong pia hawar kedo Karlitang Lindong rong pia sopu rong asar Gambora sarthe rong pi arong adon ingkoi raget hom arat atum setame ningkan esek Aparman aklim angphar rong isi amikar kacerai komji aphan lapen longri longpat ratet ingsamjin lapen rengdok reng nipen choklem chodam un alin setame joyke joywan arnam hirjume kelongji aphan than thili arnam arni pen Jepa Messi Thanrong Care Ase Karklidun Abirta News Fast Karbiang Long Pherangke Birta Longdun Lapen Thanrong Care Along Arnamatun Aphan Amenta Ramsi Ahir Jume Kilongji Aphan Ardom Ardiponlo Hempu Arnam Mukrang Arnam Rasinja Arnam Inglong Po Arnam Langparpan Arnam Langbirik Arnam Hidong Arnam Chengburup Langso Arnam Kove Bir Arnam Longnit Aroy Arnam Rong Anglong Arnam Langhe Arnam, Sonbon Arnam, Sonpi Arnam, Than Amai Arnam Lapen, Longle Ahii Arnam Atumaphan Kethok Kijir Lapen, Kardom Kardi Aron Ajutang Pachok Limpen, Thanrong Care Karkli Intherjir Lapen Ingsamjin Pen, Arnam Hirjume Keham Asai Pachun Ponlo Pusi Kurusar Rajesh Kro Ingkoira Pho Arta Longki Kro Dhon Singh Kro Rensing Longki Dhon Rongpi Lapen Rong Asar Sarthe Rongpi Abang Thu Atumahin Pen Terang Kiangno Lamthe Nang Pachini Dun Manjapen Dilip Hanse News Fast Karbiang Long Normalong Sohan Birtime Tongsinan. For the first time at your town, Lifeline Diagnostic Clinic, MG Road, Dipu, Main Market, Karbiang Long. Doctors RS of OBS and Gynae, Skin Specialist, Medicine Specialist, Child Specialist, Bone Specialist, Consultant Eye Specialist, along with all the facilities such as Infertility Clinic, Ultrasound, Hematology, Microbiology, Biochemistry, ECG, Clinical Pathology, Pharmacy and much more. Master Health Checkup of General Health Blood, RE, ABO, RH, Diabetes Checkup, Thyroid Profile, Lipid Profile, Kidney Function Test, Liver Function Test, RE Urine Test also done here. Book your free home collection at 970-736-7150. Thank you. Birtalang Nonpen Nanjiro Thilo. Pinibokajan Ward number 7 along Port Phai Kre Hinira Minute Thongkep Apor Malom Rongmar Jong Atowar Donri Kasalam Ponjep Phan Nong Eke Som Lapen Loki Charlie Riso e Jangatom Phan Nong Eka Pajiramai Kapaman Pon Nong Eke Som Lapen Loki Charlie Riso e Jangatom Phan Karchomai along Mohori Terang Pensi Mai Chari Pon Mailong Aluhi Sarpo Aman Pen
Karbi Anglong Autonomous Council Dipu Speaker Longki Timung EM Jagat Singh Ingti Lapen Bokajan Municipal Board Vice Chairman Sundor Ingti Lapen Anparta Rongasar Ananda Kiling Rat Asai Klembang Romesh Singnar Hunaram Singnar Pen Chinglok Penang An Kithi Kidingatum Chetong Don Mailong Aluhi Salpu Pen Lamthe Ke Jaipona Tengke Nonakai Ke Luthek Pek Nangji Lolithek Thetek Kang Tingkuk Apir Thesi Boche Dunangpo Pusi Radaphan Pachini Pon Lapen Rong Marjong Aratatum EM Speaker Atumaphan Duar Me Lang Kipi Ponje Phan Pinpuralo Pajirdon Bokajan Pen Bisnulekthi Newscast Karbi Anglong Pinya Berta Lang Sepajut Iklok Dumithakme Kardong